February ni sang ni som ni parukani to na hianin United States le Iran in kar hi abaruak asaw sang khap mai amaro zon na in dawlo ana in daw chi alo to na hianin Iran le United States hi nuclear ral thuam chung changa anin dor don ani anram pani roi tu te anram ai ote to na hianin anin bedon ani hian in biak na hi apoi modon khop me chan chu he in biak na hianin thil thui tak asril don ani anin biak na hlotlin emo a hlotlin lo vai chuan khami chung chang kha heavy de hen kan riek don ani like as masabera chuanin kan soi masak ber tur chu an boy na chan taka hi han soi le ta ila Iran hian tu na hianin nuclear ral thuam a boy pui meka nuclear technology tu na hianin asiam mek ani asiam zo to ni lo asiam mek Iran chuan ina soi dan chuan he nuclear ral thuam asiam hi electric han siam so nan tele i miram be nan ti amang don lova thil tangkai tak atan amang don ani ati vete tani hi US ani nan oil lo ani US hian nan ngai dana chuan Iran hian in nuclear ral thuam lom tak tak US vote theina turte Israel te am vote theina turte khang ang nuclear ral thuam kha asiam anga ni United States hi chuan United States hian khoi tenge intelligence an yang chu ka shelo amaro chu Iran hian in hetiang hian kan ti don anti amaro chu US an oi tat lo hi an buai na perani tu na hian in nuclear bomb siam tur chuan in uranium hi enrich anga yani chu tu na hian in Iran hian in an kal pui meka chu United States hian in Iran te na enrichment level anti san lu tuk tura hi US on in dan cha sak aduani hi Iran hian in US thua oya US du da nga omani chuanin United States hian in tu na Iran anor na te beya avo an vovel na te hi heng zong zong te hi US chuanin ati tom hal vek don ani kha an buai na perani tu na chuan tu na hian in an in bele don me kani hi apoi mo khop mai meetings may happen soon an in bedon ama ero chu an in ring lo ton ve ve ani hei taka hi aboi thak na ani tuna hian in Iran chuanin nia in bia ka thalom anti US nampang pon nia in bia ka thalom anti amaro chu Iran chon hetianga min voreng chung chong engtinge thatakin kan han in biak theyang te ponti vele thawa amaro chu in berem turin han in dor ve hrim turin tuna hian in ma an la me kani United States nampang chuanin thataka han in bia ka in do ngai kherlawa deal te han siam kha adua amaro chu United States du dan khera Iran hi deal siam tir atumani chuanin atiswal mai theya hega wang hianin United States se po hianin Iran han vonan hianin khuta Middle East in do thona tam tak ada ani kha Donald Trump chuanin adu dan chuanin deal siam adu no ama ero chu deal hi asiam hlawhtlin thei kherang emti ero chu hei chu zona omani Donald Trump hianin ama du dana deal siam adua hei hianin enge achak ziate ramdang te nena indoor na konga enge a skill sate a theina te kha khang te kha apholang dona indo hi Trump hi chuanin han indo ema hi chu adu lo ve de uni na langani Trump hi chuan mo Iran nen kher hi chuan hetianga hlawhtlin taka US du dana deal an siam theidon ni chuanin Trump hianin nasatakin politics ate po advantage anei theidona ming thadona ni ming thadon hi Trump hian a shevekar chuwang chu ani mai thei tuna hianin Iran a vowa Iran la beidu lo na chan tuna hianin Iran an supreme leader Ali Khamenei apo hi afim kur khop maya Iran hianin amma an hun malama kum malama US te na agreement an lo nei lo cham ta te kha khang te po kha an sheve reng ani tuna hianin Iran ram how to ten khatte chuanin US te na hanin biak an duwa ama ero chu Iran ram roi to ten khatte chuanin America hi an ring hlolova chuwang chuanin tuna po hianin Iran ram chung apo hianin ngai dan hi a inang lowa ngai dan a phir khop mai ani Iran ram po an buai khop mai ti chuanin hetianga an hanin biak na tur hi ramdang te tan po hin apoi mo don khop mai a chan chu he anin biak na tur hi anin thil a hril thui don US le Iran chawani don lo hetianga an in biak na hi a hlo cham mani chuanin ni oil supply zong te kha aboi dona ti chuanin oil man hi khawvel puma sanga petrol le diesel man te po kharon sang mai theya tin transport han zin na man te khang bas han zin na man te rail ticket thon na man hang zong kha atau vek mai theya ni tin ni tina kan eile in man te le
bung ro poi mo tak tak ang chi te po kha dam doi man thleng te po khan khang thleng te po khanin ato pha vek thei ani chu wang chuan he thil hi chu US le Iran buai na chawani lowa he thil hi anin khawvel rampum angong don ani anin biak na hi a hlawtling ani chuanin United States lampang hi anin sanction a pek te tariffs a pek te khang te le avo na te tin Middle East a ral thuam tam tak khang indo long indo thona da te po kha anu kir theya ka Iran ram tan chuan a thadon ani ti chuanin Iran ram economy te po khanin ma lo so na nga chuanin oil and supply na khatiang te po kha engkim kha pangai taka kalpui vek ani anga indo theina chance te po kha atle manga kha tuna Iran le US in biak na a hlo tling ani chuan heng thei thil thleng thei tur ani amaro chu United States le Iran te in biak na hi a hlo cham ani vai ero chuan United States hianin beingal melo hianin aina sazokin sanction te tariffs te khang teng te po kha Iran a hanin a bil theya tin Iran lampang po hianin tun aina sale ngor zok hianin uranium enrichment nuclear ral thuam siam na tur kha an kalpui vak theiani khatinga an kalpui vak ani chuanin Donald Trump ate po hianin Iran han vo na sat le zuanan indo thona te indo long te atir bel le theya tin ral thuam tam tak Middle East a ada lut a thon lut thei boka hetianga ni chuanin Middle East akhuanin Iran le US indo kherlo ma se Iran hil khoi te khanin US te po kha an ron be ve thei thawani tuda te po hianin Iran hil khoi te hianin United States an sipai te Middle East a mun sang sanga ommek te po an vo renga ni Iran hil khoi te hian mo Iran ram chung khera terrorist om ni kherlo te po khan heng ani kha chuanin an in biak na hlo chamani chuanin Middle East pum pui kho an in do wanga chu chuanin khawvel pum pui hi min ngong vek don ani amaro chu kan hre tur chu Trump at po hianin indo hi ala du big chi alawa khamene yete po hianin indo hi an du big lo ni in alanga ni achan chu an han indo ani chuanin atua tan po khanin a thalo ve don Iran tan a thalo US tan po thalonga apoi mo bera chuanin khawvel pum pui dan a poi don ani an indo chuan an hanin do ta se khawvel in US le Iran te kha an ram pani kha adem ron viau le thei thawani chu wan chuan he thi le hi chu nuclear Iran in a nuclear ral thuam asiam ringot ang kha ani lawa henga hi chuanin in rin ton na thunei na le political advantage khang zong kha atel veka tin Iran hianin hlok adua US hianin hlok adua heng ani biak na tang hian ama ero chu khang kha an thei ve kherang em ti ero kha chu chiang lo chu wan chuanin tuna kan malo ka US le Iran te an hanin biak na tura hian eng tin nge outcome om don ka shelo maro chu apoi mo khop mai ani in biak tur hian mo an biak tur hi mo he thil hi chuanin kan ni tin nun dan kha aron thilin ron ngong vek thei don ani ti kha he video a toy si kim sianga kan han riak le thei chuani he in buang hianin ChatGPT 5.2 go manga Microsoft Copilot AI hi news ka summarize tir thina thui deuh angkha ka summarize tir thina amaro chu ka duangin ati thalo khatia chuwa chuanin heta ChatGPT Pro version ke ma ka subscribe sa he kan summarize tir aron summarize thang reng khop maya news channel Al Jazeera te news rin tlak tak ami khateng han an lakhoma hetiang henin output miron pe ka duda nang takin a tha khop mai YouTube video siam nan hianin AI hi ka mangang ti ring ngai na reng ka hrebik lo maro chu hei kum sang ni som ni paruk aron in her chuame chuanin AI mang tangka in video te kan lo siam ve ta ro pui khop mai kum sang ni som pasari som pare chhovela kholaya kan push up vak ne zanin in cloud a vet khop mai kha zong kha tun tu mata na han react thei chu ni